bahitongna juto bayap sungno lamsoga ani channel tini norokni bagai belai no nangkong mane informative video tuwi faikya road accident eba lahar pati nutui o video norok nuknai sini India o kebangkok accident mane abo tamoni bagai lahar pati mo sabuni jaya te lahar pati mo mathakna ni bagai government ni tamo tanggutang tong video ni pai tho nuknai abo hai lahar pati mo yakni sung bahai ke katiwi tong nai tini sung abo rok no tui no kaisa ke cherei nai nai video no pai thak jora nai di kaisa points of belai no sini thangsung eba thinang ni bagai samungo nangana hne wan sugo nungbo teini ni takuk songno ba abo hai pati mo ni yakni katiwi nani bagai o video no je mansak share khlai di sung nugui tongo salbrum no mungsa khlai lahar pati ui tongo krengsa thayo accident hwnkhe obviously injury no baksa ni yak ungtei sakni kabangma organ derawi thango haya kheba baksa ni khe langma se arui thango sung puila nailainai most of the accident eba kabang kok lahar pati mani tamoni bagai lahar pati mani main reason tamo abono silainani sikang sungo graph ni bisingtei naikhe kaham kheno siwo 1970 ni simi 2020 jora accident ni mari sakao kasajak State Road Safety Council Road Safety Committee te lead agency high committee khajak tongmani ulobo salbrum kotor lahar pati mung pati ui tongo haidike haino hai topic o thanglai phinai lahar pati mani main reason number 1 overspeed te overtake India o 72% accident overspeed ni bagai nukjago government overspeed no kasunani bagai speed controller machine asugro mani rok nukjago kia abo highway eba lahar kotor go simise asugro jago abo bo talo waisa waini se asuk bai overspeed te overtake khlai mal chalok nai rok no mungsa kasui manya aboni bagai no lahar pati mung hai kotor pati mung klayo lahar pati ni reason number 2 drink and drive chuak ngai mal khong chalok mani chuak nangjak haya kheba kefek manai chaul mal khong chalok mani bai kabangma accident mani nokjago mal khong chalok mani jai kere sak har mong kare sakni tongthok tei chuak ngai mal khong chalok mani bagai sung dipraj de borma haijini takukno kamanani nangkha khursatai klayo 2 May 2024 ni horo agartala ni guwahati o exam rnani bagai thangmani pia mal khong chalok nai chuak kefek ni bagai borok ni mal khong dera mungo klaikha a pati mungo dipraj hai tongko sung lukrok ni langma chonani nangkha the motor vehicle act 1988 to sajak tongo tumungno mal khong chalok nai rok ni blood alcohol content 0.03% ni slai kabang manjakhe borok no 10,000 rang penalty te 6 month ni bagai alambo chobjari man raidano mania second time manjak phikai rang 15,000 penalty te bisik nui eba 2 years ni bagai jail ngai mano tumung haikhemang repeat khlai tongkhe teibo rang mari kabangkhe phinjagai mano alangbo to ma hapnai no logio bini driving license bo cancel ngai mano raide to kaham no snamja phia abono 6 jorao samgo hepayu manyani bagai no lahar pati mung hai kotor pati mung ngai tongo lahar pati mung ni reason number 3 road condition eba lama hamya mane bagai kabang kok no lahar pati mung klai dera mung klayo sung saimano sini India wo kaidok eba 6 type lama tongo ek national highway 2 state highway 3 district roads 4 urban roads 5 rural roads 6 project roads abrok no naikol ni bagai juda authority no barja bejago national highway roads no naikol nani bagai barja rejago ministry of roads transport no state and district no naikolo state ni PWD abono karibo rural roads panchayat tei local authority rok no barja rejago world ranking go sini India ni lama second number tongo total 67 lakh kilometer china sini slai tolao 52 lakh kilometers sung china ni quantity o to sakao no tongo fia quality o khai tolao klaijak tamni bagai hwnkhe corruption ni bagai lahar pati mungni reason number 4 weather condition eba watui nobar boyrok khamyani bagai bo lahar pati mung ongo abrok no karibo heavy snowfall ni bagai India ni kabangma thayo accident ngai tongo for example Jammu and Kashmir Uttarakhand Arunachal Pradesh Himachal Pradesh hai jagarogo lahar pati mung mane nokjago heavy snowfall ni bagai lahar pati mung ni reason number 5 high beam headlight horomal ni headlight high beam on khlai chalok mani bagai bo lahar pati mung patio abo asuk komonia phano kaisa kuisu lahar pati mung aboni bagai pati mani nokjago friends song o video ni bisingtui isasukle simung rungmung mankha ni wansuka hwnkhe kaisa like ronani tapokdi tamuni hunmale yang uya
yang ni kebangma jagani information collect khlaimani ulose omohai norok ni bagai video snamai mano norok ni kaisa like ani bukhano srangro uloti bo kaham video snamnani bagai tabu kokhe abuse government accident eba lahar party monghai kotor issue no kasuna ni bagai tebu kragya pri romna nango sungnugo national highway route ni wrong side rogo passenger malkhung sonai rok aro oro batri borok kasero mani abo bai tongo sunglukrok dera mungu klayo city stay urban areas rogo simise cc camera thapajak ya city ni fatara tabu gusini tripura hai hasteo cctv thepamani nukjagya abuni bagino traffic rider no mani abui no parking eba wrong side rogo malkhung pathak mani nukjago je thayo traffic police ni mokol sogiya phano borok ni aro report soginai abo kai riders namani dungo a rider ke hai je malkhung sonai no parking juno pathake eba traffic rules sebagai overtake khlaike public rok no borok ni malkhung photo boi department ni website to upload khlaimanai abo he rider rok khlaiman khe chini country no kusugo kasar thani belai no samungo suknai abo kha ani opinion se obono tui norok ni opinion tamo comment khlai sabai nini ani one sukmu chini kabang ma lahar pati mum eba tera mum no kasui manai sungnugo omol bisi teacher eba 18 years kasugya kabang ma charai rok no bike eba malkhung pairo mani aborok no muthakna nangnai chini kok be kaisa kok tongo doiboni yakmu yak grei aboni meaning ingkha bo jorao bahai ke pati mum pati no kebu sia aboni bagai ajak tongna nangnai te kaisa kok jepru chung malkhung pailayo boni looks stay budget no simise nailayo company ni safety rating kuno frukan nailaya malkhung paina ni sakang belai no important sangkha safety rating malkhung paina ni sakang jasa ko phano safety rating jasai khlai nai thei tongo accident eba lahar pati muni yak ni katinan bagai sung joto aware nanang nai sini public ni bo kabang ma khlai thei tongo kabang ko lahar pati ui thimani soi jorao hospital tlangjagini tei treatment khlai jagini bagai no tumung accident mani 15 minutes ni bising no treatment khlai man khe thingani yak kati ui mano tumung sini india bai america no compare khlai nai khe india ni slai america se kabang kuk accident ungkugo bc 2022 ni report india wo road accident ungkha 4,61,312 thimani mari 1,68,491 sini india wo accident ngi thimani mari belaino kabang gonta wo 19 jon thui tongo accident ungmani bisingtei sung us nai nai khe us indian slai tebo accident ni mari bangkugo phia thimani mari belaino kisa the US Department of Transportation ni report sawa 2022 wo America wo total accident ngo 16,64,598 phia thimani mari bebagai 42,514 jon ase tumung nini gana gini abo hai party mungrok hwnkhe nang tamu khlai thai highway wo accident eba emergency hwnkhe 1033 number call khlai mano ambulance ni bagai 102 number local police ni bagai 100 number call khlai contact khlai mano hambai norok no paithak jora nai tong mani bagai olni tebo informative tei challenging video nainani bagai channel no subscribe khlai bell notification on khlai nari jotto no kaham tongdi nini sa kaham tong khese nini thinang ni bagai kaham wan sugui mannai jotto no khulumbai kha।